Kako se zovete? Trajan Janković. Datum rođenja? 5.1.96. 96. Vidi, gospodine Jankoviću, imate vrlo težak život. Mislim, imali ste vrlo težak život. I sada kad krenete uvijek nešto ne ide kako treba. A sve je to razlog, Dragica, vaša familija, dalja neka, ima crnu kosu, sad je si jedan i vežete rep. Ona je uzrok svega toga, međutim mi će, uz blagoslov, mi ćemo to riješiti, bit ćete vi mnogo zdravi. Imate prijatelja koji se navodno predstavlja da je prijatelj, zove se Dragan. Mislim da taj čovjek nije zaslužio da budete vi. Odakle je on? Tu nije sad vidi, ovako da budemo realni, Obarska je u pitanju, Obarska Crnaljevo, tako, tu je. Znači, Dragan, dolazio vam je kući nekad davno, mada ste vi tad bili mali, ali on je ostavio ispod praga, kad se zidala kuća, ostavio je jednu cjedulicu koju nije htio trebao da ostavi. Međutim, uz blagoslov ćemo riješiti to, znači ponišćemo te čini. Tako da vi sami ste svjesni da vaš život je pretežak i nosite veliki teret života i bar ja tako mislim i znam, ostalo ne moram da mislim. I mislim da će to sve lijepo doći na svoje mjesto, samo se morate posvetiti Bogu, posvetiti crkvi, posvetiti vjerovanju. Ne morate vi da idete u vjerske objekte. Vi možete se pomoliti kad se vozite auto i kad sjedite i kad pričate s nekim u sebi, da se pomolite i za duše i za zdravlje drugih ljudi, a Bog će vama vratiti. Vi morate da budete svjesni da živite u okruženju koje je negativno utječe na vas i morate nešto poraditi po tom pitanju. Hvala Bogu, evo vidim imate lijepu, dobru porodicu, to vam je temelj svega. Međutim, prijatelji kao što je Zoran, kao što je Dragan, kao što je Miroslav, kao što je Radenka, morate odstraniti svog života. Ja ne znam, čovjek plavu kosu ima, vidim ga lijepo kako izgleda, visok, plav. Morate se tada s takvih ljudi, jer oni donose negativnu energiju u vaš život. Je li on ljubomoran na mene? Vidi, moraš trajno da shvatiš da su ljudi uvijek ljubomorni. Bilo što da uradite, oni voli da ste to vi. I samim tim pokušavaju na sve moguće načine da rade spletke vama, vašoj porodici, da vi ne uspijete, a hvala Bogu vi uspijevate, mada tu idete nekako uvijek težim putem, zato što imate te ljude. To je Radenko. Pa Radenko, Dragan, Miroslav, sad sam ne nabrojao sve, Zoran, moraš da shvatiš da ljudi kad ti uspijevaš, oni ne voli ljudi koji su uspješni i ne mogu, gospodine Trajane, da podnesu nečeg uspjeh samo zato što oni nisu vi. Tu je problem i to je ta negativna energija, znači još malo pa eto bio je demon ušao u tebe, međutim zahvaljujući ovome našem krstu, mi smo demona i otjerali od vas. A mi recite... Nije u vašu, samo izvolite. Noću se budi me ime Ljubiša. Vidite jednu stvar, to je već neozbiljna priča što se tiče Ljubiše, znači Ljubiša je satana jedna koja je postavljena tu. To je taj demon. Je načelo grada i on je demon svih nas, isto kao i Milorad Dodik, mislim, ali nećemo, mi se bavimo sad našom problematikom, to je više veća politika i daće Bog i časni krst, izaće pravda na vidjelo, demone ćemo otjerati zajedno uz pomoć naroda i Božjih blagoslova, tako da nećemo imati problema za godinu dana, neće biti ni Ljubiša ni Dodika, tako da bit će neki novi ljudi, neki novi Ljubiša, neki novi Dodik. Međutim, mi ne trebamo obraćati pažnju na te ljude, moramo se posvetiti prijateljima, to jest porodici, pa prijateljima i znači normalno roditeljima ako su živi, jer oni su u osnovu svega kako se vi ponašate prema svojim, kako će prema vašim. Još jedno pitanje za kraj. Ima neki Miroslav Jovanović Kadirov. Dobro. On mi nešto oko majke petlja. Vidite jednu stvar, sve je to Božja volja. Znači, taj Miroslav Kadirov je... On sa vašom majkom trenutno nema ništa, mada budnije radnje u njegovoj glavi smo uz Božju pomoć nekako istirali, međutim vraćaju se svako večer. Po danu ne misli na Gospodu spasiju nikako, ali već u noćnim satima... Kako vi znate ime moje majke? Pa Trajane, brate, ti si mi drugi, znam ime majke. Znači, ja ovdje nisam došao da lažem, ja pričam nešto iskreno. Ja, znači, Gospodu spasiju poštujem, pogotovo kao buče crvenu majicu, onda imam problema kao bik sam, ali moram da ti objasnim po danu što razmišljam o ženi. Međutim, kad zatvorim oči, Bog je tako dao, mislim, Bože mu oprostio.
Znači, Bože, gdje me ostane takvih misli, jer ja sam čovjek oženjen. Ona se pojavljuje u kapcima unutra, jel? Ona se duže pojavljuje u nekom obliku, meni kao svetac, kao gori, ali mislim, najveći problem što je žena zgodna, fina, ali takvog svjeca u životu nisam vidio. Tako, moram prekinuti ovaj intervju, jer meni nije dobro, moram samo jer bludne misli mi padaju na pamet, a ja se borim sam, sad demon kad uđe, ja se sad borim sam sa sobom. Da moraš ići u WC. Ne moram ja ništa, ja mogu sam sebi izvršiti samoubistvo, ne do Bog, znači, kad mi kažem samoubistvo, nisam mislio da ubijem sebe, već nekoga u kolicima. Samim tim, ljudi to pogrešno se tumači, to samoubistvo. Važi, hvala vam puno. Eto, to je, mislim, čast ženi, čast poštivima, to sve, ali normalno da je poželjna. Vi ste sve pogodili ovdje, ja ću vas preporučiti. Samo vi mene, ja kažem, meni ne treba, meni novac ne treba. Ovo što sam ja vama to sad spasila su ti zli demona, ja to ne naplaćujem nikako, znači, daš radi ruke, aha, dobro. Vi ste ne. Koliko je dao prije mene što je bio? Boga mi donio i mezu, vi ste donijeli kolu i mislim da je to zadovoljno, znači ja sam zadovoljno. Evo, bio jedan nevjernik, on je donio 36 štokova, ali mali, ja sam popio 15, tako da eto, drago mi je što uspjećete u životu, samo vjerujte u ovo sve što sam vam rekao, znači vjerujte u svoju porodicu, ja ću da, što se tiče mami završiti, mislim, bio red. Misliš da je to neozbiljna priča, ali ovo ti je stvarno ozbiljno, znači i vidit ćeš sutra da sve će krenuti nabolje u tvojom životu. Samo zato što si se obratio za pomoć i ako možeš, evo prvo mamu preporuči da dođe neko večernjim časovima, ja njoj skinem te čini, i bit će i ona sretna i zadovoljna, a ako ništa, ona može da se prevenu u kolica, ne do Bog je da strada čovjek ubrzo, tako da bit će to dobro. Dobro, hvala vam puno.